بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الضلال والنار. mare musunko ora men yobiran kamma sunko brade go tawno pinal tv kamma juman kota nuya ora men yoqren kamma alhamdulillah brade ago tawno na me wara kille alla diyan kanen di ona me wara kille faren ya kiti senen kamma ora biran tawondi o kunyi nen kurmaran kawonu kata o kanan kunya tilenga ke kananku wara kanuna ogo kanneke wutu na awaru gollendi na waru programundi onale alla kallen ko kanneke di onale faran kallen ko kanneke di o kunyini ken kamma o do nyaru raka arnodu tu khairi mara musongo wala laqdan inteke ora raqriga hummi gani nasara no yahuda no sallu silaminu omu wan kamana riga mogobe salle ke gan hunde ni ora hokko kendi ora koy nanti oku silaminu anta gemme oku kahu yo salle ke rifew wala laqdan tugu ora kum patam pancin kinagai Allah subhanahu wa ta'ala awadi yang kanne yo kono silaminu ona temiga ati wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ati qamaga dulampondi qamaga sono qamaga lampu qamaga dulamponi qamaga du sonondi anku yani ko bure mutuntunya aga ne mu'mini ginan ko koni gani limanan kawo unthuriye anku yana kamundi. Allah subhanahu wa ta'ala ala silama wonya wutuna yanka kamundi silame siran kamana yaga buguro ku silama o ke bate gunda kamana yaga buguro sire bate de ayi o ku silama wanda honto awu su ko mantinya kauma mi wallahi silamenu honto awu su silama wonya na kauma mi onta goli to yime onta goli ni ti sire qalle o goli ti kankai tunka dero taga agara kilo kulo be kini of to fare nan ton tilengoro ke o go golen tikeni kenya o ku diga kileke anta qasunu kenya o ku diga kileke megenta wallari kenya o ku diga kileke jamana qalle ku jamana qalle ne ku jamana qalle ne kin tadiu siratullahi mustaqim alla kilo kulle duna kimakanda kankana mbana de kendi ogo noron kulla obe koni telengana nuna alla diyan kana una wutu
silamen ta i du lampuninu silamen ta i sonono nandu sonoli tandi nake nandu magayanta kan andi nake silamen ta kenya nao ange nandu yambana tandi nanya angana lokusana andi naya presente na andi naya koini kiya mun dena silamen magawo kan andi naya furunta hoyi ay silamen sen ta kenya nao arna fa mo siren kimi ogo hume kama yahuni anu nasara nu usina ile silamen oku men tago na miri wan oku men tago na miri oku dina nogoni oku silamen ngana bugira ken kama haranga na sitan sondo mendi nanti iza ite qihara anka hirawo ken mo bana ngana ti musa ite qihara anka hirawo Allah gara qihara ho ki kunana angana fika ho qihara na anka hirawo kenya oku dina ti limanan ka wonta timenani manga sauti anga saga Allah subhanahu wa ta'ala qihar ku manga saguya islaminu manno kulun nasaran no yahudi anu naga Allah gara qihare be qiku oku duge tukunya oku sago Allah qihare ya batna Allah na ko re qihare ne kama sallallahu alaihi wasallam ara ko re kitabin no ni manno kuro ku no mena ukunya mbaro ku qihare iya mbaro qihare ya oku duge to ta su ko mantinya ka okuntu kunto ku qihare re konini serebe gantinto qihare ore konini oku tokini do kumbate mani usalede mani balon kenoyi mani masiban kenu islaminiya mani hontu malawna islaminu kita mani duna kanelo islaminu sondo meli ogoro dina mutuna wara halle ogoro dina payna togono he al-islaminu anta hayno ngundi onta bagasero sa Allah wo kana kaba kon koye kotasu aw kana koye nanto ku dina kani tumunya dina kotasu ugana barahule daru wari dina basra ku dina keda ko aguna ken dina tokodo qamu negenta dina be nogoni aguna ken dina tokodo qamu garanta dina be nogoni aguna ken dina tokodo qamu jamanta dina be nogoni aguna ken dina tokono qamugo Allah ra qur'ana kinaga qur'ana de ganta yille yoro dina gille naga Allah ra farina kataga na digan kanun tanga digan kanun ku ta yille yoro dina gille naga aguna ken su commenter tokono qamugo nem ya tokiro hontum bale nin kilenya u garan kille to kille ne mani balawon kanagai islaman mani balawon kanagai silama mantor manu balawun kanagai silama no gata ngon kamani taralle kita kemmen kita ko dawu na kenya nyagai al silama no balawun kanaga kamade al silama mashiwa na akida de ogo hume munnu silama no ma on sagero halle de oga na sagero halle tuma subhanahu wa ta'ala gana tino riga tikei wallahi awo halakini de ona tu ku dinan nyaganu u dinan sallu ken jongini mani hungo ga usondo meli u aqida nyani aqida no hungo ga haramar men sondo meli anu ku sonnomen te Allah da lemmen kita ken kotanya ogo nyaganya ti ken kotanya o sallen kotanya anyan kagara nyana kawya an kahuya usonnon site ken ngoni Allah qara kangarin katora atora al-Qur'an ngoni laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam ati seru kahirahu seru benu gadina di Isa ni Allah Allah tu dengan qul faman yamliku min Allah shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a
agati isa ni Allah agati isa mani Allah ati yali Allah gana kanu na hikiyani isa ni mai munyan koteke kama nanti wa muna hikiyani ya yali kwana munyan koten kama anga waken balini seruntano ati ke Allah ni tungai kampatu nyeri marengi ma munyan katu nyeri marengi ma hunde gouro mena akesu mareni ke Allah subhanahu wa ta'ala ma Allah kari yime koda yo ho tagana hunde gallira tagaye mo dalle be galli ke Allah de wanyana ikaro hinsu ira isa taga hawenta maga ira isa taga hawenta maga ikadi tunganya yo taga di mo be galli da ngani ina serenta me walli ina serenta diskitene ina serenta hakarna wutunu me maga fa'alu lima yuridu hunde galli da ko tabi wokenya na ken mogodi yo kenya ken ratinya allinira ira isariti ni dunare na to mantai ita Allah tagani nan same ken kan ira arama taga mantai habintai ira hawau taga habin ay mantai ikani fa'alu lima yurid hunde galli da wokenya na ike Allah gana higonya an kuna kelliya nanti a kenya Allah a kahirawo de a kahirawo arna famu sirin kini Allah subhanahu wa ta'ala aw dalino da qari qur'ana nogoni laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam aw dagi ke na'am aya hillan di gari laqad kafara alladhina qalu inna Allah ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد فإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى يسير كاهره سير بين وتتي الله نسكنيا مريم أنا الله إيسان الله قد الله أتي أيتون تكني ده وما من إله إلا إله واحد أتي تغانتا كونكو تنغا هو أنتنا ميكا الله باني قاعدة ما سبري أو كانت ديان قنلوك آجا ما تغنو إيكي الله سبحانه وتعالى ودنا أغميني إيوانا أغميني تلجابي لجابي قوتنغاني سيرين نغا كاهراغو uga ma saba diyan kanike kono ike Allah woni lajaba nyanu nyene lajaba be qotengani kena al-islamanu ono hakar to kedi ono diyan kanu ko telinga on sage kata Allah subhanahu wa ta'ala al-islamu on gara hundo mundo ma yahudiya nan nasara nu ono sogille ma wo hinsu komandeni hare bate be go Allah mbate be go oron Allah mbate be go kapakendi ni fare ndu usogille ma wadi fare ngabu makka na le madina arani kasana biton tammi yahudiya nan nasara no wasumun agara ro tinna wana ke sumunu mani ote Allah ra senki no ko o ke hare Musa Allah ra senki na Firauna kama nange muti ke kotai Musa ra sumu o ko kana wasumun atike ro Musa qabaduna ntuya ara sumu qawul lagare abu halle baka hijjatul wadaya nali tunga subhanahu wa ta'ala ra ko ya nanti yahudiya nan nasara no anu sokile mago ho goro golle anu sokile mawadi ati sahaba nunda qara ko sirun nantu una qazana miton tamisumu ka Allah gana scenario kunya mo kabu sumu na ka tamuke basan nan yahudiya nan nasara no sokile mago amma wal fara alayhi salatu wassalam har yahudiya nan wi men penyi ni mogobe fare ni qalenyilla tellement que agantamu awamu nan sokile mago amma wal o misalin no jonko betul maqdis ay qala ti farina ila ni jonge makkay ona yahudu on sokile mago koma okwora tokiro kun yahudi anu abatel lenki koma okwora tokiro kun nasara anu abatel lenki usalundi anna haqar sirekino anna limana ngaw sirekino yahudi anu nasara nu usalen nyagaro bate silami su komantenge mari
to ana ho ga dagi usu ko man tenga man nanti haram nya nan tagemme kenu gema kanya haram nya nan tagemme nanti musahabu ani wannan darukun la haram nya ni an tagemme hari ugo bona ne bon feti be koni an tagemme re aho on tagemme ono dullatun bakai ono kudullatun bakai awakana ugo hari yeme be kinoi usalukuri go porfilu be nyara na yira den kinoi an tagemme na riga de an tagemme na riga Oma Aisha turatirni yahudiya nu non nasara nu wara kurfinne ya usalle na kinoi atona mariyare ona mayiga nka gona yitilleme be kinoi Allah yitilleme yigana ko kurfino ho mayiga usallunya arna fa musirin kinoi telgananu watin pin kanne maga nasima ora ke famu oku dina nan ta gemme oru sallike ka ago sizin hunde kama wala laqadan to ora ken kono kun kana lalla hunu gara telinga kuna famu e kitari kita man to manna to ke higa sanke okuro mena okundu ke goli bure mana sanke okuro mena o de amin nangai halle oku dina famu balago nyana to ke higa sanko kuro mena basana oku dina ni honta on dina ni Allah gogo ki harin kini ko tabara karan ya kini tanan kara an gana karango baka sero an gana karango baka biteni an gana karango hotunu kanga makaraka an yana yimambi ne kena ange ngoto kindo hubate humbe ga ti tumuya problème hana be goro kita kempa kai Allah subhanahu wa ta'ala wa nyagana ana famu mo sirin kinoi ken onatu nanti hike be haike kenan nan tokiro yahudi ndo nasaran bate atorango ku dinan kama atorango ugu islaminu kama dan sa kama islamu lemunya untu dinan tu wodo yimeya harame ngora nyimeya angam pasu humbira anke mo kenyana angam takabana humbira anko kenyana eske anke ngan dinan valerin to angam pora won valerin to ni serene haramare me valerin kankai nan kabana ke nganyana ntakabana ke yantanyana haramare me valerin kenyu akinga bu haramare ma wani duramba an pajum mono kinga bu haramare ma wani dawan sumbana dawan ga humbe nyana aken pajum takendu kanya haramare me gana ya anke ngora nyime ko mi dawan ga wodi nyime mobe an pajum mono Allah subhanahu wa ta'ala qara koda iqranan nogoni na hatam pancho dangani waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa fala tattakhizu minhum awliya tikahir nukura nata o kun kahira o kun kunga kahira o mo keno suma nyabani ti kanga o ko nagara kama kahir nukuri na nyu aga kapalle muya Allah o kana ke qura qur'ana no woni wakati su aw konura ogu sahaba qore won Umar ibn Khattab aradiyan kane wo konura ati kahir nuku baturaw be hake usallen kota ona magara no woni de untatu Allah butte Allah antatu nante Allah butte mo yankana ke ukama ken kota ya Allah gana butu na lange ne yankana ukama ken kota ya ogu akitana hunde ga no na akitana basan firu no wa me ka o me te Allah da lemmen kita seru bina ra men ka o me te Allah ra men Isa ne Allah Maryam ne Allah ni sikoi kampatun yeri kun butun te wonan ken niveau be mu kampatun yeri kun butun te wonan ken niveau be kunun butun te wonan ken niveau be
alla ganati na langa nyanka na kama na to ken nuku aw halakin kinange islamin taqwana ngar ken nuku andu la qotana ma kar ken nuku ne maram watin qanima oti sare be go ke ken sare be go o mu golle kan sare nay kena on sare ka to kitabunya alquran ay on sare ka to qiharen digan qanunya kengan farin digan qanu alayhi salatu wassalam o gana sage kata ku bare o la yana sirsuru be ga dango kani ona kumpai wan ona kumpai uranya kamo urako kamo ona kumpai wani ona kumpai bane alla gana kanu o baka biteni keno go humbe koni telga nanda ono hakar to kedi humbe gani kusalleke sare ho gawai o gana sayeka to kitabenya Allah subhanahu wa ta'ala tura o kitabuni walladhina la yashhaduna adh-dhura wa idha marru bil-lagwi marru kirama Muhammad ibn Athirin Mujahid wa Rabi' ibn Anas wa Ibn Tayma Ikrima kusu komantentia walladhina la yashhaduna adh-dhura serebe nu ganta sere ne garen quren kama tigene kahirun salluni kusu komantenda keko unta serne sahirun kahirun sallina yo obu gana kempa na tono bani unta la yana ona fara alayhi salatu wassalam adiyan kani gono la o kena wala la kan qoro waqatin qanima ثابت بن ضحاك على حديث يوهلا أتي هو أنا نظرنا كنا نتكلمتينا على النظر كنا على التكلمتو نندي الله كنا كهين نولي دعاني إيورا كورسينيا كنقيا nukuge togono buwana agara ke lahiri mutu Allah rahike nuna dangani ari farin tirna alayhi salatu wassalam njoko na lahiri mutu Allah gana ke hinne winda ngo kursin ne yana buwana nokunya farin tirna alayhi salatu wassalam anga tangora kursin ne yana nokube est-ce que kahirun mbori baturai wana ni no yawa bori baturai wani kahirun magana sa islama wonga ne wa ati ayi yalli an nukunyaw angara lahiru be wutu nan tangara kursin ne an nukube wakati be yalli kahirun sallin kotai wani wa ati ayi adi wa fi nazrak angara takebe wutu de anta kenan ga timmandi masana farena akoyai ginin no ngani kahirun ku bori baturai anta gemme gini kahirun ku sallin kota gani anta gemme kakem pale tan anta kana timmandi masana Allah subhanahu wa ta'ala sirengana layru mutun nan dingo kenyana agana Allah kute anta gemmananya keno ono o hakar to kudi faren pay gara ke wara kille anama kahirun sallin kotai anama woni batu dingirai agama kenya farena kille ngene nan tananya keno na famu kahirun ku sallu o sallu he ona ku bo programme ni ago hunde kono jagunda non Canada serebe no hayra sagan tawne atodi anta gemede akon talo taroni de o sonu go ya goleni kanta gemede o hayda saka no be tagondi nangi 31 togodi haram nyana anta gemi islam agoni de islam on taqabananya fiu anta qabananya islam on taqabara golle ho nya humbe bu salle ke nyaganu maga har ginange nyim golle ngane yoke gaga yi wai naliti yoke ke gawa na gemulu u salle ke wati anta gemi basanange nan dura qotuna islam agon nogoni pour que nu golle ke dukatu maga woro baka golle ke kama mogobe kange ndanga na sawu nan kahuya ange ndanga na sawu ya no golle ke na nyabu maga nu dema naliti kile be gawa to
ugo hankan kitan u golle ke nogondi kenta qabana nya few ho Allah subhanahu wa ta'ala nya gana arna famu go sirin kinoy o go qirni qanni be go kata korugumun qanay ono hakal to korundi Allah subhanahu wa ta'ala na qur'an nogondi ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله تونو حقرن تو كوروني ono yime tanga yimeya ono korun tanga yimeya yime be hini yime ke karbira kin haramare min do giruni meleke no be yimbe ke yimendi unta Allah kutana de Allah gatuna haramare me beriya na warari batibari yani wale na fitan woni unta hinne de unta Allah kutana ken ono mogotu ono kore mogotu ono dura khoto ono kore tanga oku farin de sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'anir ra'iyya angu suko mantene qatan danani qatan danan ka anu tilina qata honu ko khiwarenya anda wanu ngano serenteni ntuna dawa qatana nya mundu wo ko ni dawa nunda mania mo ko nyaw angen be garu wala teni angen nyanya kiyen farani sallallahu alaihi wasallam al qiyama ko da sire suganari angen al qiyama ko da nayi angen kana amran da min jamba tantarno arjana noni keni telinga nanu ona hige tongo ona kuda ona ko telinga nanu nangani oku sallehe onta nyagana o kilentadi alla da sallu hilikinoi sallu qore sallu bucine juman kota islami ni kota su islami ntizegi am islami patenga santiya ni kota su an wasalli ya kota su islami la hayante yenu ando nyagali ngana mi kota su anda hamwa Allah gana khairi kinaya anna Allah tiga kama agaran jarabi kota be anna sabar jarabi kama Allah watu garon kunna silamena uduna keri doron anna duna ron kuti Allah gara kota be kinaya bani anna Allah gachunya tangana kota ke nogoni anna Allah badru kota ke nogoni kata kallem la sakiyanya silamen ta jotini silamen jotini kallela ay silamen ta qawana jotini kallela silamen ta jotini kallela de Allah ga tana humbe yana kenya na biranta ko ke nogoni kata kallem la sankita nyime ka ono mogotu de Allah gara humbe kura o gamanya golon ko to mare arna fam mo sirin kimi telinga nanu wakati nyime ken nokoy on yara ku wala la ko hili qren ni atagundi yala sa sunungo ngo famu kitanari mogobe o go wakati beri anya gaye du bate anta gemme ku maga few o ku dinama dungitay o ku fare ma dungitay o ku qur'ana ma dungitay o ku me horago ma dungitay ken ona ma ka huyari o se ko ngano kore me balle aka ono kore mbalari awa hara ko tanyi gande ono dura ko dona ono ma ya du bate awanta gemme har kagume ana kamin kawama ho jonga basanti lengini 30 abile lengini 25 anta gemere kenta gemo dangani ogo mugo nan kaso anto kamo ka sekadi ogo ho honta rukubate orun ta dinai seru benu barogo ke harinya bani est-ce que konne wo ko ina nangu kudi seru daga barangen ke harinya angen toki no kumbate kamo angen da ku nyaga wuduna salleru na nyaga du bate kamo arna famo sirikini o do nyana ga dangani wa munna ma akana do nyo dangani limana ka gombo sirana ne oningira ko su komate dangani o kunde o kata o telenga ke kenga ni penalty tv nya o kunyini kemba ganta kunyini be o do nyo dangana do mundu ma ana barkero de arno ru sabati ana lagar mo sirno limana ka o sirikini o su komate ya wakati ko na nyime ken noko wa mun tunga subhanahu wa ta'ala ma arna ko yoro ko Allah gana kanu o wala ka kren te be gono o dangini tay Allah banan ka ko na hatan panji surun ngani Allah gana kanu o kenya no se kon kembanya insha Allah
ومن علم أرنا واتي تنكوي وتن ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوجه لكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين